Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan tutorial Dudeskoish channela. Evo, odlučio sam napraviti video kako raditi web stranicu, znam da to mnoge zanima, ali ovo je uvodni dio, treba objasniti par stvari koje vam treba biti objašnjene, jer znam kako je, ja sam isto to na početku, znam kako je kad ne znate što je šta. Evo na početku, znači da naglasim da ovaj video zapis je u vlasništvu Dudeskoish kanala, sva kopiranja i presnimavanja su strogo zabranjena, pa možemo početi, znači evo, idemo na početak. Osnovne stvari koje nam trebaju za početak. Domena, to je zapravo naziv naše web stranice ili vaše. Znači to je ono kada upisujete gore u tražilicu www.dudeskoish.com. E sad, znači to postoje besplatne domene, ali te domene su vam, znači imate dudeskoish.uhostful, za ovaj uhostful zato što te kuće koje vam daju tu besplatnu domenu ne stavlja pošlje vašeg imena na .com, već stave svoje ime uhostful.com. Ne mora tu biti uhostful, može biti neko drugo. Znači to je mala mana, ali s obzirom da su besplatne to je dobro. Postoje plaćene domene, one koje plaćate, znači na primjer dudeskoish.com bez ikakvih dodatnih poddomena. Sad razlika u njima je samo taj naziv. Sad hosting. Što je hosting? Hosting je zapravo, to su serveri gdje su vaše web stranice spremljene. To postoje firme koje imaju te hosting, to su, nebitno sad, to nije bitno kako to izgleda, to su velike prostorije s velikim ćelijama, veliki prostori za spremanje. I sad isto tako postoje besplatni hosting i plaćeni hosting. Razlika je samo u veličini memorije i dodatne neke mogućnosti koje imate s plaćenim hostingom. E sad, kako dobiti besplatan hosting i domenu? Pitate se kako dobiti besplatan hosting? Pogledajte video zapisu u kojem je to prikazano, koristim uhostful, meni su oni odlični i najbolji. U sljedećem video zapisu, znači u popisu ovih video zapisa kako raditi web stranicu će biti, taj video zapis će biti, znači pokazano kako dobiti taj uhost, besplatnu hosting i besplatnu domenu, jer i sa tim uhostom dobijete i besplatni hosting i domenu, znači sve odjednom. Sad pitate se kako dobiti besplatnu domenu. Kao što sam rekao, uz hostful dobijete domenu i hosting besplatno. Naziv vaše domene će biti, znači www, sad naziv vaše domene.uhost.full.com. Znači mislim da je to odlično za početak, da ne trošite novce na www.vašeime.com. Ako ne znate napraviti tu web stranicu, džabe ćete potrošiti novce, prvo naučite raditi pa onda dalje. E sad, isto što postoji, pogledajte da li vaša država možda daje besplatne domene za firme. U Hrvatskoj, na primjer, to je Carnet, znači ako ste firma možete registrirati besplatnu .hr domenu. Sad vjerovatno postoje ostale države koje to nude, malo proguglajte. Sad, plaćena domena i plaćeni hosting. Evo, ja vam preporučujem iPage hosting. Znači, zašto? Zato što pri registraciji, znači možete registrirati odmah i vašu domenu, jako su jeftini i prvi su u top 10 u 2013. godini. Jeftini su, znači imaju razne mogućnosti koje su vam potrebne. Pogledajte malo stranicu, znači stranica ima www.ipage.com. E sad početak izrade. Ja ću vam pokazati kako napraviti web stranicu koristeći WordPress. Sigurno ste čuli za to i izgleda dosta komplicirano, ali reći vam ne odustajte, sad ste već počeli. Zapravo je jako jednostavno. Ja sam čak radio u onim drag and drop, kao prezentaciju, povuci, tu stavi, tu će biti na onom Wixu, izgleda puno jednostavnije, ali zapravo je WordPress puno bolji jer možete napraviti puno bolje stranice i više mogućnosti zapravo imate od tog Wixa i od tih tako tih Flash editora. E sad, zašto WordPress? Jednostavan, brz, besplatan, znači ako nemate na file menadžeru kad dobijete domenu da vam automatski instalira WordPress, možete ga sami instalirati, ali većina, znači firmi koji nude besplatan hosting, a i plaćeni hosting, naravno plaćeni hosting to podrazumijeva, a besplatan hosting uhostful koristim baš zato što nude besplatnu instalaciju WordPressa, znači potpuno je besplatan. Znači mojim video zapisima možete pronaći sve što vam treba za izradu WordPress stranice. Objavljivat ću tutoriale i na vašu želju, znači ako vam nešto ne ide pitajte kako i zamolite da se snimi tutorial, snimit ćemo. I sad znači, ajmo početi sa izradom web stranice. Pogledajte na sljedećem video zapisu kako dobiti besplatnu domenu i hosting.
u NoHost Fullu. Hvala što ste gledali ovaj uvodni dio, još jednom nije ništa teško, znači pogledajte ostale video zapise, jako je jednostavno. Hvala, doviđenja.